Mawunenhlakanipho ufika endlini ukhanze khiyiwe, akusho ukuthi hwabula sivalo uyothenga lesinye, akusho ukuthi hamba uyothenga umshudo lomunye, akusho ukuthi hamba uyokwakha sikhiya, kusho ukuthi nje mangabe ukhanza khiyiwe thola lesikhiya lesikhiyile sikhona, ngoba lokuthi kukhiyiwe vele kukhiwe ngaso sikhiya. Mangabe tindo ukhanza athatha ilungi funa lokwenda etindo taba kanje, ngoba akukho la kukhiwe khona kungeke kuvuleke, akukho lokungalungi lokungeke kulungiseke. Yonke into inelikhambi layo. Umthandazo wakho nami akube kuthi Nkosi, ngicela ungikhombise kwekulungisa naku lokungalungi. Vuka udle sinkwa sakho selisuku, ibhekari seyikhona sifresh, silivi laNkulunkulu. Angikuhlephulele, Jona sahluko 1. Solo siyayihlephula lelofu. Lamhla sihlephule kuvesi 13, umprofeti Jona. Esikhundleni salokho, lamatilosi etama, kugwedla ngemandla awo onke lomkhumbi kuthi ubuyele elugweni, kodwa ehluleka. Angisho ukuthi basala nemaphelekece, ngobe lwandle lwachubeka lwahusha kakhulu kunakucala. Uyathi kuke kwendeke ukuthi ulungisa tinto tibe wesi. Kuke kwendeke uthi ufake amandla ugcine ngekudzinwa lokhu bewuthi uyakulungisa kungalungi. Lokhu kuleli vesi kusinika inkolo, ireligion. Ubona ngekufaka emandla kakhulu kuthi kune-religion, ngoba Jesu kude la athe ubofaka emandla kakhulu khona. Jesu uthi niyawucela noma yini egameni lami, wathi ngitawulwenda kuze indodana ikhadimuliswe. Lapha sibona ukuthi kunenkinga. Njengaloku sebetamile, uyathi babuyaphi labantu? Babuya khashane kuze kuthi bathole likhambi, bacale bathandaza, likhambi langatholakala emthandazweni. Bajika imithwalo elwandle, umkhumbi waya ngekucwila, umoya wabhoka. Kwesithathu sebatama kufaka emandla kugwedla umkhumbi, lithi bafaka emandla abo onke kuthi umkhumbi ubuyele elugwini, kodwa behluleka. Uyathi kungendeka uzama kufaka emandla akho ubuyele esimeni emnothweni lesikahle. Kungendeka uzama kubuyela esimeni sakho enkosini ekukholweni. Kumbe sewetamile, wezama kuzila, wezama kunikela, wezama kuhamba imithandazo, futhi kumbe wezama kuhamba bathandazi. Lamadoda ezama ngemandla awo, lisho njalo livesi, kuthi betama ngemandla abo, kepha tindo tangabuyeli, umkhumbi wala kubuyela esimeni endleleni yawo. Kunaloko tindo tatsheka, taya ngekutsheka. The more bafake emandla, the more tindo tingalungi. Ake sewuphumule sihlobo sami. Mangabe nguwe kumbe lebe usolo ufake emandla uzama kulungisa tindo, wenda lokwana lokho, angisho ukuthi hlala ubukele, kepha ngithi ake sewuphumule. Be still and know that he is God. Ake sewubuke kuthi ngabe yini lena leyesinzako, ngoba umuntu bekesinza la ngunangijona, bekehlula yonke imithwalo lesekhathi emkhunjini ngenxa yekungahambi ngeluhlelo lwaNkulunkulu.
Ake sewubuke lokho nje ukuthi yini leli esinza kangaka lengekho elihlelweni lwaNkulunkulu. Khona utawuthola likhambi, uthole kuphumula emphefumulweni. Amen.